Mwiriwe neza, reka dutangire dushushanya ariteri. Iyo ariteri ikaba ariyo tugiye kwifashisha twiga ibintu bita fileti ndetse na camufa. Ibyo bintu akaba ari byo bintu bizingiyeho isomo ry'uyu munsi. Isomo ry'uyu munsi rizingiye kuri fileti na camufa. Tugiye gutangira dushushanya ariteri, tuze kuyiha impera zisa neza. Iyo ariteri yacu ku buryo umuntu ayireba akishima rwose. Dutangire dushyiriraho ibipimo 30, 30, 35, 20. Reka tubanze dutange intera iri hagati y'uyu murongo. Uyu murongo n'uyu araza kuba hafite 10. Hano hacu tuhahe 20. Hano hacu tuhahe 20. Kubera iki rero dushushanyije uruhande rumwe? Ni uko ariteri iba ari ikiziga. Ubwo ikintu turi buze gukora kuri ariteri yacu, turaza gushushanya ariteri yacu, tuyikarage twifashishije ibyo bita revolve boss. Byabaye full defined, turaza kuri revolved boss. Duhite tugira ikintu kimeze gutya. Niturangiza dukore OK. Ariteri yacu urabona iraje imeze neza cyane. Noneho ndakeka muri kuyibona. Kugira ngo izi nguni rero tuzigire neza, turaza kwifashisha camufa, aho yo iri buze gukereya akantu kameze gutya, mu gihe fileti yo iraza kuba yatanga, camufa iratanga akantu kameze gutya. Dushyireho milimetero 2. Turaba dufite akantu kameze gutya. Mu gihe nidukoresha fileti nidukoresha camufa turaza kugira akantu, turaza gusigarana eji imeze gutya. Yo irakata nyine, isa nk'ikase, eji kamera kuriya. Noneho hano naho reka twongere dukoreshe fileti. Yo isa nk'iberamishije ariko nta kintu ihinduweho cyane. Yo itanga ango, igakora ibintu bitewe n'uko ubishaka. N'aha naho reka tuhagire kuriya. Hano naho twongere dushyireho camufa. Ubwo muraza kuduha ingero bitewe, cyangwa se muraduha comment mugendeye kuko muri kubibona. Iyaba nziza kuyikoresha kuri ariteri ni iyihe? Inyuma twakoresheje fileti hano, noneho imbere dukoresha camufa. Murakoze rero, mukomeze kugira umugoroba mwiza kandi Imana ikomeze kubarinda. Mukomeze mugende mwitoza, musubiramo twitozo uko bugenda bwira, uko amavideo tugenda tuyashyiraho. Bizabafasha namwe kugenda mumenya byinshi ku buryo twakoresha SolidWork ndetse tugashushanya ibintu bigiye bitandukanye. Reka tubike igishushanyo cyacu, dushobora kuzagikenera ubutaha turi kwiga ibindi bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se hari ikibazo cyangwa se ibyo umuntu wacu yifuje kuba yamenya, kugira ngo tuzabashe kuba twabikomerezaho ubutaha.